Rao amohela ho Tseba ka Morero. Sethala sena ke seo sona re qoqang ditaba tsohle tsa tshebetso ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re tla qoqa ditaba tsena ka mekgwa e mmedi. Re tla tlisa melaetsa e hlahang ka hara morero e hlokwang ke setjhaba. Re tla boela hape re dumella setjhaba hore ka dipotso, ditataiso le dikgothaletso re tle re thehe sehloho seo re tla se qoqa. Ka mantswe a mang re tla sebetsa le lona haholo hore le tle le re fe dipotso tsa lona hore na le batla ho tseba eng ka morero. Diqholotso tseo le di fumaneng mona morerong ke difeng? Dipelaelo, mafosisa e ka sena ditabatabelo tsa rona ke difeng? Re tla etsa bonnete ba hore ditaba tseo kaofela di a hlahella mme re qoqa mmoho le lona. Ha re tsamaeng leeto lena mmoho ho tseba ka morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re le amohele hape karolong ena ya bone ya tseba ka morero. Nakong e fetileng re ile a nna ra ba le dipotso tse mmalwa hodima ditaba tsa kgiro. Re ne re ile ra potoloha ka kgiro ya kgola qoqo e tswang diterekeng tsohle molemong wa ho sebetsa ka mane ka Pudihadi. Empa tse ding tsa dipotso tse hlileng di bontsheng tjantjello e matla mme tsa bohlokwa haholo ruri ebile hore na wona wa lona jwale ntate Hloma mosebetsi ona re o fumana jwang. E lo araba potso eno ke bitsitse monga mosebetsi ena lebitso la hae ke Mme Relebohile Makakole. Ka mane ka itshare ena o ikarabela ka kotolo ditabeng tsa ho hira ba batjha ho ntlafatsa ba teng le ho ntshetsa pele ditaba tseno tsa ho ahella morero ka botsebi mekgahlelong yohle ya bona. Mme Relebohile re a amohela ho tseba ka morero. Ke a leboha ntate Hloma. Mohlomong re hle re qale ka yona potso ena e bohlokwa hore na hana ke mekgahlelo e feng eo o e hirang ka tlhatlhamano ya yona. Ntate Hloma, LHDA ina le ano la yona la kgiro. Re na le hore ka ha ho bitsang policy e bitswang talent acquisition and management policy. Ke policy eo ka yona e re tataisang re le basebetsi ba morero hore na ditaba tsa kgiro na di tsamaya kapo di tshwanetse di tsamaye ka mokgwa o feng. Mekgahlelo e hlahang ka mono ya kgiro o so entse mohlala ka nna le wena ke mokgahlelo re ka rareng ke kgiro ya batho bao e leng basebetsi ba ka mehla ba sebetsang kwano LHDA e leng bana ba re ka rareng ke di permanent employees. Re boele mokgahlelo o mong o re reng ke bana ba re reng ke ba hiruweng ka dikontraka mohlomong ho tlatla ho etsa mosebetsi o mong o itseng ka sekgwa ba di bitsa di fixed term contracts. Re boele re be le mekgahlelo ena e meng e ka reng ya batho be re reng ba on training ke mofuta o mong wa batho be re ntseng re ba le bona kwano LHD but bo tla fumana hore qetellong ya letsatsi le ha ba kene ba le on training jwalo ehlile ba tse ba tlotla ba qetella ba wela e le di permanent employees sa LHDA. Re boele re be le bana ba re ka rareng jwale ke mokgahlelo o banteng mohlomong ka dinako tse ka reng tsena tse re leng ho tsona tsa mesebetsi e meholo tse ka tsa bo phase 2 tjenana mohlomong le ka phase 1 ke le nne ya e ba teng mo re reng re hira bana ba Basotho hore ba tlotla ba nonya ho ditsebi tse bang di teng di hiretswe ho tlatla ho phetha mesebetsi ena e meholo. Re bitsa a young professionals program ke program eno yo ka yona re tla ba le mokgahlelo o no re tla ho hirang ka nako yeno. Okay. Yanta. Ke ne mohlomong ha re le hona mona re hle re qale ka bona bana ba hore ke young professionals. Ho a bonahala he hore ditaba tsa kwetliso ho batjha le ditaba tsa kgiro ka botsona ke ntho e kgolohadi naheng ena ka bophara. Mohlomong le ho feta naha ena ka bo yona. Ditaba tsa kgiro ka botsona di bonahala le ditaba tsa bohlokwa haholo bana tlhakola ya mesebetsi ya bonahala he hore ha re hle re qala ka bona bano ba nkwaneng ba tshwanetse ba be le eng hore ba tle ba tsebe ho iphumanela monyetla o hore ba kwetliswe ke morero. Ntate jalo ka ha ke thitsitse hanyanyana bana ba re reng ke ma young professionals ba nkua ka nako yona ena ya nako ya mesebetsi e meholo jalo ka ha ona jwale ha re le mohlomong ka ibitsa mokgahlelong ona wa bobedi e leng phase 2
re a tseba hore jwale re na le mi-contractor le mi-consultant e meholo e tlo tla re etsetsa diemahale tsena tseo re tsebang re sala le tsona e leng matamo ditsela ditonoro jwalo nakong eo morero o la bona ho le molemo ho tlo une molemo ka hohle ka boteng ba ditsebi tseo ho be le bana ba Basotho ba tla matahangwa le batho bana ba tla sebetsa le bona hore ba nyanya ditsebo tsa bona ba ba tshwarise itle e re ha batho bana ba tsama ba khutlela ha mesebetsi e fela ba khutlela dinaheng tsa bona ka ho fapana ba be ba re sietse bonyane ditsebonyana tse ding tsa mofuta o itseng ka hara naha. So ho araba potso ya hao ntate ba ba teng nakong yona ena ya mesebetsi ena e meholo re hloka batho ba o tla fumana hore ke batjha ba qetileng dithuto tse phahameng ke a kgola nka ditsa ka sekgowa ke di tertiary institutions ho tloha ka lengolo le ka class mohlomong le motho ka lebitsa la diploma ho nyoloha jwalo ka mekgahlelo fela re batla ebe batjha ba ka tlasa dilemo tse 35 e leng 35 ebe batjha ba sokang ba sebetsa kapa ba sa sebetseng kapa mojana ha ba o kile ka sebetsa mohlomong e ntse le ho tshwarisa fela e seng full time employment e boele ebe batho ba entseng dithuto tse amanang le tshebetso ena ya rona kwano motshebetsing wa LHDA ke tla bua haholo ka dithuto tse ka reng tsa mahlale tse ka reng bo engineering bo environmental sciences jwalo hantle ha o ka checka marangrang website ile ya rona ya LHDA re na le tsebisonyana mono yo re beileng hore motho e mong le mong Mosotho e mong le mong a haufunyane le a hole a ikenele mono fela tla itshebele gona program ena ya rona na e batla batho ba ditsebo difu le thathamo le teng ka mono le bontsha hore ditsebo tse re di hlokang ke tsa mofuta ofe le ofe mme ha o so o badile mono le mo di keng buiswang teng ho ntse ho hlaile re na le email address e hlahang e bontshitseng mono hore bohle ba nang le ditsebo tsena ba ka kenya dikopo tsa bona tsa mosebetsi ka email address enono mme ba di tswibila teng ke bontsha hore re motlotlo haholo ntate hloma ho baneneng ena ke engwe ya dikatleho tse kgolo tse LHDA e ka bang e bile le tsona hobane ho tloha e sa le lenaneo le kena tshebetsong ke a kgola ka selemo sa 2017-18 ho fihlella hona jwale re se re nkile young professionals a ka bang 54 mme re ntse re tswela pele ho nka ba bang ho ya pele ho bona ba bo re seng re bankile ntate hloma re motlotlo o bontsha hore ba bang ba bona dilemo tsa bona tsa khiro bane re banka nako ya ho isa ho tloa ka tlase ebe kgwedi tse tsheletseng ho fihlella mokgahlelong wa dilemo tse tharo empa ke a kgola ha re ke be re be batho ba ka tlasa lemo tse ba ka tlase ho dikgwedi tse tsheletseng ihle re batla ho nka selemo ho ya hodimo re thabile hobane re bone hore ho bona ba bantseng ba re bankile bao boholo ba bona ha mesebetsi eo e fela bankwa ke yona consultant yona yo re neng re nkile re ba beile ho yona ba se ba fumana mesebetsi e permanent re na le bana ba Basotho ba tlileng kwana ba tsamaileng ba fumana mesebetsi South Africa ba tsamaile le consultant e seng entse ile ya banka e ne e sebeditse le bona mekgahlelong ya qalong kwana ya geology ba neng ba entse geology hona jwale le rona re le LHDA re na le batho ba rona be re seng re bankile hona ka hara letloa lona leno leo re reng e ne le la rona la di young professionals ba seng ba kene jwale se le basebetsi ba rona ba LHDA be re seng re ba bitsa karolo ya staff sa rona mme le bona ba bang ha ba soka ba fumana mosebetsi intse le ka tla ho bona bana ke ra tseba ka ntle ka mola ha mosebetsi o le teng ha ho ntshwa dikge o tla utlwa re batla bonyane motho ana le lengolo le itseng le akile a ka sebetsa bonyane le motse pedi
e sa e ba beile motjheng hobaneng jwale motho ena o sa ile ba attachment mona LHDA tlasa young professionals program ena ya rona nako eno ya di lemo tse 2 kapa tse 3 mme o se a kgona hore a ka applyela mosebetsi nqa e nngwe re na le bona ba sentse ba sebetsa le hona ka hara naha ka mona ba tswang hona program eno ya rona ya young professionals program Ntatehlomo hae ihle ya bonahala he hore ihle ke khomo e seng ntse e hama yanta ha re fetela mokgahlelong o latelang e leng wa bana ba tliswang ke dikolo yanta ba romelwang ho lona mona ho le bona ba nne ba tshware jole ka bano mohlomong re tle go utlwa gona bona ba lokela hore ba kene ka sebepo se feng le ba amohela jwang mme le ho se ba se fumanang ka mona e be eng yanta ihlile Ntatehlomo e bontshitse hore young professionals e sebetsa le batho ba qetileng sekolong ba nang le mangolo jwale re na le mokgahlelo ona o re reng ke wa bana ba Basotho ba ntseng ba ithuta be leng hona ba ntseng ba le tseleng kapo leetong la bona la ho thola mangolo o tla fumana hore dikolo tseno tse phahameng di na le dipehelo tsa hore mohlala hore motho re mo fe lengolo la diploma ya civil engineering o tla ya dilemo tse kana a ntse a ithuta ka sekolong empa re mmatla hape a ya le manene mosebetsing a ke a ilo ba le tsebo ya hore na mosebetsing ho sebetsuwa jwang jwale ke hona moo re kenang teng hona mono re sebetsa le di-institutions tsena tsa thuto e phahameng ba re fa mangolo hore re na le bana ke bana ba mofuta o tjena mme re lakatsa hore ba ke ba be attachmenting ho lona mono ba bang o fumana hore ke kgwedi tse tsheletseng ba bang o fumana hore ke selemo ho latela dikolo ka ho fapana ka hara naha ka mona ke bone ba batla tse tsheletseng empa bane ka moseho mawat ka moseho mohokare ke bone bona ba batla selemo empa ka re na le bana ba Basotho ihlile ba ithutelang hona tsintso tse ka ntle ho naha ihlile re banka selemo seno re na le bona kwa o tla fumana hore Ntatehlomo batho ba kenang ba dikopo tsa batho ba kenang ba batlang ho tla kwano re bitsa attachment dingata haholo jwale re na le nka e bitsa eng criteria eo re e sebedisang ho kgetha batho mona re etsetsa molemong wa Basotho hore ba tle ba be le kutlwisiso ya hore na re nka ba jwang re siya ba jwang hobane o tla fumana hore mohlomong batho ba batlang attachment ba 20 re hloka fela batho ba 5 re a banka jwale re ba attach le di-transcripts tsa bona ihlile ntho e re e sebedisang mono ka hodimo ke taba ya hore na motho o ikitlaetso ba motho mosebetsing re sheba hore na ke manya bonahalang a ipabola mme re tla nka batho be leng bona ba ipabolang ka hodimo ko re ke a kgola haeba wa utlwisisa ha ke bolela batho bena be re ka ba bitsang di top performers ko le fohlelo lena le batla ba hlileng ba leng ka sehlohlolong le tsa hona mono le qobong leno le ka sehlohlolong ntate ke bona bo re tla banka ibe jwale bana ba banka nnete bobane ho latela ke re tla banka ho latela tlhoko ya rona le hore na re tla kgona hore na re ba fe mesebetsi e mekae ntate ha re o fete mekgahlelong re tle ho ona wa rona mana mo potso ya ka ya sethatong ene e tla teng hore ha re batle ena fela ya di-attachment ha re batle fela ho kena ho young professionals Ntatehlomo re batla ona ono wa ha ono ntate ha re tle ho ono jwale gona ona o etse jwang mme ntho e etsang hore sebaka sena sa Morero ofisi ena ya Morero ebe ofisi e kgallehang e ratwang tjena eo batho ba reng ke destination of choice ke hobane ho bopehile jwang ra le boantate hore be le ka nnete batho ba re sheba re le destination of choice ka nnete ha ho bonolo haholo empa he ihlile re a leka Ntatehlomo ke kopa hore ke re mosebetsing ona o nna le wena ra tseba na re kene jwang fela ke kopa hore ke hlalosetse Basotho molemong wa kutlwisiso ya bona hore na hore mohlomo motho ya lakatsa hore a tla iphumana a sebetsa kwano le rona na metjha e nepahetseng ke efeng
ha re na le dikgeo ntate Hloma tse re hlokang hore re di ise ka ntle setjhabeng hobana ke re tseng tla fana hore ke tse ka hare ha re na le tsantse re ke tse ka ntle tse hlokang hore di ye setjhabeng re di bapatsa masedinyane a fapakaneng ka hara naha ke a kgola bo boneng tla be hlile ho lena neng ho hlena re batla re phatlalatsa ka bophara ra bona hore re na le batho ba sa ba le masedinyane matsatsing ana se re tswetse pele haholo re sebedisa le dikomporo jwalo e se e hla le hona mane mo re itseng ke marangrang re na le website ya rona ra di beya mo di kgeo ha di le teng re na le Twitter account le LinkedIn account mo re di beya teng ho batho bana ba sebedisa marangrang haholo hore ba tsebe ho bona hore na re na le dikgeo di fe jwale ha di le teng le tsona re ntse re bontshitse hore na motho o iketa ka makgabane a feng ra tseba ho jwale o tla etsa kopo ya mosebetsi a buele a kenyeletse dintho tsohle tse hlokahalang ile mangolo a hae a boitsebiso mangolo a thuto le tse dintse motho a ka ithekisang ka tsona hore a tsebe ho fumana mosebetsi ke mo re tla dinka he jwale ntate di tla ka kwano ka ofising ya rona mo ho tla ba le di internal processes ke a kgola tseng ka di mohlomong ka di habahanya jwalo fela ho tlo bona le di internal processes tseo ka tsona di salwa morao ho tlo ho qetellwe ho kgethuwe motho kapo ya na le ditsebo tso re di hlokang ntate ntate ha re bue ka ditaba tsa hore na hore re buile ka hona ho hlokahala eng ditaba tsa bointlafatso ka hare ho tshebetso ho ko kena ho tsona mono ha le teng LHDA ka nnete bointlafatsong e batla e hatetse pele haholo ke a kgola motho le motho so ile nna wa sebetsa dibakeng tse ngata haholo pele o tla iphumana o sebetsa kwano mme ka nnete LHDA ke ngwe ya di company tse nka kareng e hlile e batla inkela taba ya bointlafatso ba bahirwa ba yona hlohong haholo hobane ni ina le a dedicated budget e belang ka thoko selemo se seng le se seng hore basebetsi ba rona ba tle ba tsebe ho intlafatsa mesebetsing ya bona eo ba sentseng ba yetsa mohlomong leo ba ka lakatsa hore ka moso ba tswele pele ho yona ntle le mo ibile e fana le ka di haebanka di bitsa di internal bursaries ko hore hona tjenana o le mosebeletsi wa LHDA re ka nka ntate Hloma wa ya sekolong re ntse go patalla ka mogomong o itse ho khahlametsa dithutong tsa hao ke nnete ha rena ntwana yo batho ba bangata ba bitsang hore ke full time study empa re nka batho ho fumana hore ke motho a tla ba ntshatsa dithuto tsa hae ka mekgahlelo part time studies ndate fela he LHDA ya support hobane tla fumana hore e ntse yo fa nako kapo matsatsi ha o tsamaye o ye o lo kena sekolo o ye o lo ngola hape e bile ntse yo tlatsa le ka tšhelete jalo ka ha ke boleletse hore e tla be ntse yo patalla hore o tswele pele ho thola lengolo leno ke nnete re ntse re lebeletse hore jwale ha o qetile re tseba ho una molemo ka thuto eno yo we fumaneng ka tshehetso ya rona ya ntate ha ke tsebe rona ha o phethela mme re lebile o ka reng he ha o etsa kgwelehetso mohlomong hodima taba ya no qalileng ka ena ya young professionals ke batho bo ba bitsineng o bitsa ba Lesotho mo fela ka bo bitsa le ba Afrika borwa ka lebaka la ho tseba hona morero ona le sebopeo ke morero di hatse pedi me sebopeo sa kana go tsohle sa ona se jwalo le hore na hana dinako tsena paetseng ba tsa bana ba di internship ke difeng e le hore ba tle ba nne ba hopole homa young professionals ntate nka bontsha fela hore ka nnete ba se ba tseba boholo ka hare le ka ntle ho naha hobane jwalo ka ha o bontshitse ihlile ma young professionals ha ebe Basotho ha fela e ba le batho ba ka South Africa ho latela tshebetso ya rona ya hore ibe neneng re komponi e ikarabella mebusong e mmedi fela he boholo ba batho ba rona o tla fana go intse ile Basotho batho ba South Africa ba batla ba le theke
mohlomong ka mabaka a itseng ha ba bangata haholo jwalo ka ba Basotho ke mpa ke ba re fela kgothaletsa hore Basotho ba heso kena marangrang le shebe dithuto tseo e bang le di entse hore na di a hlokahala le dumeletswe nako yohle ho akgela ka marangrang ka mono hobane ha le no ho tseba nako yo rona re jwale re nka mokgahlelo o mo empa ha wa kgetse kopo ya hao ile ka mono e sentse ile teng ka mono nako yohle re hlokang re se re ya hona ka mane ne ka letlueng le re nang re na le lona re nka ka hona ka mono so ke ba kgothaletsa hore ba dule ba ntse ba akgela ka mono ntate hape ha o hlokahale ntate hloma hore e re ha motho a sa ile akgela ha bona ho thutsi be o ntse akgela hangata bana e imetsa nnyo ya rona ha e kene ile ya kena e kene ha ona mo itla ya tentate ha e sore o etsetse leshume hobane e batla e re bakela modika di ka ha ai pala ha di tse fapaneng tjela ha bona le leshume tse fapaneng ho bana ba di attachments ntate le bona re banka habedi ka selemo re banka maqalong le mahareng maqalong a selemo January February e ba ka June July August re ba le intake e nngwe hape ya ntate re ke kgothaletsa Basotho ba rona hore re ipabole mosebetsing manene hobane ihlile ka neto rona haholo mona re sebetsa ka batho ba ipabolang jwale ha o batla o sa sebetse hantle haholo menyeta ya hao ya go utlo o kena kwano e tla batla e le tla senyana ka hona ke ba kgothaletsa hore ka nnete ba sebetse ka thata be batla re tla ba amohela kwano ntate Mosotho wa heso hohle mo re bohileng o le teng o ikutlwetse ho lona batjha kgothaletswe ke ya hore re phamiseng dikausu ka mo ho thwe ka teng re matlafaleng haholo disekolong dithutong tsa rona lona ba batlang ho tla kena ka bona mekgahlelong ena e hodimo le teng re nne re sebetse ka thata mme mesebetsi ya rona e tle re bontshe hore re hloka ho tla ba ka kwano lenaneo la rona le ne le tsile ditabeng tsa khiro ka mona ka ofising ya Morero ka kotloloho le fella hona mona mme re le o le buile haholo ka hore nonsa ditabeng tseno mme ke a tshepa hore dikarabo tse ngata tseo re di fumanang ho marangrang mane di arabehile jala pele Mosotho wa heso mo hohle mo leng teng hore class mona di commentsing o nno tswele pele hore botsa mo e bang utlwa ka mme re le buile le nna re ne re sa hlakisi taba e nngwe o e botse tle re beke e tlang re tle re arabe yona taba eno Mosotho wa heso re le buile haholo hle ka bobuhi ba hao ditabeng tsena hopola hore di commentsing ka mona ka class o nno tswele pele ho botsa dipotso tse di tlatsetse tsa hao ho di ditaba tseo re ne re bua tsona ka jeno le me re le buile Makakole mme re le buile haholo ka tlatsetso le dintlha tsena tse di hlakisitseng tse di tshwarisitseng ka jeno dikgomo ntate ke bontsha fela hore ka nnete ke le buhile ka pitso ena yo re bitseditseng yona kwano ho tla hlalosa hore na re sebetsa jwang ka mona hobane LHDA ha se fela ditaba tsa hore na matamo le ditsela le di le rona taba tsa rona tsa bosebetsi di ntse di le bohlokwa haholo hobane ni ihlile re batla setjhaba sa rona le basebetsi ba rona ka hara compound ka mona ibe batho ba ntlafetseng ba tsebang ditaba tsa bona tsa tshebetso mme ba fanang ka tshebetso e nepahetseng ho bao ba sebeletsang ntate ke a leboha